TV waina muthenya wa umuthi dereti ari kigi na mukoretwo mukiendekithia na kirari thiini wa ripoti ya NADCO na gikirio hau gitire kirakinyanirio mukiuga ati women rep ni makiheagwo kigina kia GAF na kiria gigatiba-ini nyone nywe no mwende kigina giki mugakoragwo mugikuruhanio na nigetho budget igikiheanwo mugakoragwo na nywe mukuruhanitio hau Brenda geithika thiini karibu sana. Thank you bana. Asante sana. Ando kuno ega matire na uru aya tukwambia hau uhoro wigie kigina giki na NADCO report kuma henderia ya kinyanirio ni tuonete ni murona ta turatacokia makinya inywe mwita MCAs. Well, report yo turahirwo ni report tugenera tukenia muno tuta MCAs in as much as ni report tutire kaida kanene tondu kuma devolution ya njiriria ri ni horo ma MCAs maturite magifuatirira na horocio tuge kwe ma MCA ni kindu kinene muno tondu na to MCA ni gukotakate andu kuria mashinani mateithike tondu in essence uria guguthie na mbere ni ati hena enshrinement ya kiruta ward development fund ikoro a part of the constitution ito ria tuge CDF ikoro a part of the constitution na isi cia women rep makiheagwo nona ithuothe tukoro twi enshrined in the constitution. Na hihi thiini wa maundu maya mothe tondu wira wanyu gikoragwo ukiri oversight legislative oro ndumwe na gukimurika maundu uria maragithie na mbere kuria thiini wa wadi-ini ni kuga mutirutaga wira ungi kana murenda kuhutia Wanjiku atia riu ri ura thia ri no makatwere process yo gwethiaga thirikari ikirogota mbia ri mbia cithia ku account ta consolidated fund iyo ni ya thirikari ya account ri mbia cia rogotwo guku uguo paki nando ri cituragwo fund etagwo county revenue fund CRF irio ikoragwo itogoretio ni control of budget ngwicio muiguite maundu ma control of budget mbia cio mahau ri twahitukia budget ri ithia ku minister of finance wa county na agatwara irwako kuria kwa control of budget control of budget ni we aheanaga mbia ke kwe executive no menya kanjo hena executive na kindu gitagwo legislature ithuire yes ithuire twa assembly ri wira witu niguo auga oversight representation nona riu maundu ta macio twakwati twarorana tugekate laws tukapass laws maundu ma public participation maundu ma vetting maundu macio mothe ma MCA no riu hari hena gathina kidogo ni horo wa ukorota tu independent in terms of budget allocation kana kigina ikwi assembly ikoro yo dominated to ni executive ile ikoro togoretwo ni governor riu haude ni ukona wira witu chief ni ku counter check kana go check governor uri arahuthira ki uri arahuthira mbia riu ko governor ogo niwe arahe kuhe mbia ri na we niwe wagirwo kumeka oversight ri you don't have hena conflict of interest no anyita riu uko nirathi kumu oversight ri na ni urakukunegera kigina kiu ona ni ukigwa guya tondu ri ungeria kumuhura muno ri githe ndukumu development yetiguo riu tugakiona ni wega watho tama mahetukio nigetha assembly korwo independent ina budget yao kivyao iretu county assembly fund CAF tugia CAF ituri nitukota kutabira witu independent from the executive I'm twisting kana executive influence na hihi ongirora rege ne tugeta county ya Nairobi uguo thirikari nene irakorirwe kioya majukumu mamwe thiini wa tabarira citiganite imwe hau hagithia tia no hakorwo no wabere kegwire no nyende ku enlighten andu aya magituthikiriria kana gutuona gutire functions irathire uguo reke twabe tumenye uguo gutire functions ati kuratuka ni ciathire ku thirikari nene na no nyende kugani thenge we president witu no toria wina tuge brother munini agiona ena brother ena gathina kidogo na wino hoti reke ndimuteithiririe haha tondu no maka differentiate Nairobi as a county na Nairobi as a capital city. Those are two different functions. Riu president ni arona atiriri Nairobi as a capital city ira house international bodies go kuhuothe cia UN cia ke na tota capital city. It's a capital city, the largest in Eastern and Central Africa. GDP ya Nairobi yona ni nene ukira ya Rwanda. It's a country, no anyita. So
ukona riu Nairobi what we need ni uteithio tocio nigetha tuhote ku sort maundu ma garbage maundu ma drain no kororire muthenya ungi drainage ciara thina maundu macio tuhote riu gukorwo ati turatungata na tu maundu ma lighting maundu ma fara no to uteithio county raheirwo uteithio wa 80 billion shillings no gutire function ciria kiri ati ne tucoke haria riu haria ha kigina giki ringi kirendekithio na report ino ya Nandiko ndikiuka we ni urona ta marathie na speed ile yagirire nturonire ginya 10 point agenda ilia baba tana kihuruka matigita mandikanira President William Ruto na maugite horo wegie otamburukia wa mahinya ukorwo ukiheo gitio na ukorwo ugikinyanira ni twathie kuria thini wa county MP ena roles ciake we na roles ciaku women rep rodomwe na governor kuringana na uria tumia mahuthagira kigina giki kiao ri inywe muta MCA ni mitaratara iriku mungihuthira kana ni maundu mariku kana function cianyu kuria wadini riu mekenjuki atiriri speed ria wira ucio rakirutwo ri na no turera president witu ni thengi muno his excellency William Ruto tondu goodwill eho turona ma MP acio umenye CDF bado ndirekirwo constitution ine wanyita riu andu othe mena ihenya nigetha maundu ma makoro mention constitutionally nigetha ona mukiheo bia ici ri muracihuthira mukimenyaga mwena backup yake ya watho. That's the most important thing. Nito tukauga tuta MCAs tondu MCA hari karite hatiri handu ayago tururu ya bia. We no guthiko identify project after public participation yako uka identify project county na igo kari executive mena team yayo. Wanyita maokari makarora project hiyo makamaka feasibility study na makanaenda kigena project ali na mbere wira wako no ku oversight kora kana wira no rathi na mbere ka uguothe no ru twahe kigena gitu o mundu aigeta CDF ni ukota kuga riu tatuge kuria gwitu ka west kwina thina wa drainage kwina thina wa mafara no ku milioni ci 10 kana reke cithie mwena wa drainage milioni ci giciona na reke citithie andu fulani reke citithie ugu na netuonaga kaingi governors na ningiona MP na nywe MCAs ni mukiheanaga kigina kia basari fadi no kungikinyanira ni akinyanira kurigana inywe to ni nywe muhutagia andu akuria thi priority cia MCA ni iriku. Well kuheana basari it's a function to either to be elected na tutikuga ati hena basari ya hena mwana wa MP na hena mwana wa MCA othe no ciana citu hathira makania kuria basari cira uma fata ni mwana ahe okay ahe basari ndikana wanyita hau so regardless of kuria bia cira uma ri uteithio ucio wa basari tuge ona cina thina muno ciina thina muno tondu ona ku gwitu ka west ni tuonaga tuheagwo basari na executive tunegera na basari tuheagwo form tutware iu tukashare andu magoka makoya form icio makaihuria maihuria tukoya form icio tukacokia kuria kwa executive acio no mekaraga thiru makandika ceki TMC wadeka ceki TMC torwane juragia tiri we ni wanyima basari gakirigwo riu nie ndaigera kuna basari tondu wira wako uma kurea form gucia form kuria andu aitura ria Kaha West goya form gekatia gacokia acio no mandikaga ceki magekatia no regardless ri ni citithagia tondu citikocie enough turuta last time turaheanire ceki magana matandatu no gira ciana ciria ciku ta kuugwa Kaha West ni ciana nyingi muno ati cingiro tethio wake wa basari na he maundu maingi muno makiria mugikoragwo na muno maria mukirutaga to horo wigie kuharagania bara citiganite horo wigie drainage no aria ni tukuhutia hau na ha Nairobi hanini horo wigie ECDE irathi cio horo wigie maundu megie health na maundu maria mangi kugikinya ni twakigia na kigina giki bururi wa Kenya turi thafari no tukinya Singapore no kihuthie thafari ya Singapore atiriri Singapore turathie Singapore no makatuthie Singapore maundu ria marathie ri we githiro na maundu maje kwagira tariu ni murerirwo muthenya ungi ni president tuterwa atiriri kuma theka kinya Nairobi ni mukuhe okay highway iyo githiti Singapore igi etigo riu no na kuria gwakwa wodire Kaha West for the first time Kaha West kwina kitu gitagwo affordable housing tuhetwo ni president for the first time Kaha West kwina kitu gitagwo social hall social matinda maririte social hall since Kaha West was born for the first time Kaha West turahirwo thoko farako ni turakira farayo ya estate turekera rami ino station road turogerera turekera ma stage for the first time andu akiwanja ni maranywa mai something that has never happened
that she is the last drop the mali kwa hiyo maili ton piping nejeke mandilo tamasio matiri monekana ka west yes na mage mage itaenda kwa ona kuria kamite kamite tura ka level 3 hospital ujire yo ti Singapore na bishi shire umako wanyita ni ujelisho ni symbiotic relationship yo tuna na national government na county government na tugiate mathe na modern me ugithira but at least ni turekate hena haru turakinya na hena haru turathi tari utakuria kwitu kiwanja kuna thina munene wa fara tari wena fara yumite haria northern bypass ya connect na kuria kwitu ku Thika road fara ni main ya kiwanja na fara yo ndurite jugite ikwate ithondekwo ko ni guturatanya riu no turathi gutindika twere gutindika twene kana maruta macio me ugikate no ugithira hau kabere tutanambia devolution wega no horo wigie thirikari cia county mongikai kinyane kuingirana na governor MCA na governor ni kwari na bara nyingi mukaigwa nituraenda ku impeach ona kwi governor makoragwo na ihinda iritu muno ta kuria gwitu Nyandarua maturaga marwaga no bara ndiciathirire gwakinyire ha makiingirana na hi relationship ino ya MCAs na magavana ni irateithia well relationship ni mataga na utongoria urathi na mbere tariu ri tuki governor gya kuruta wira ri of course ramya riu ni ku reflect ginya ku MCA to MCA ni we kure mashinani tariu wita MCA ona ndo gitikira gwika atia kuna ati ni gutherera ni undu wa mahitia ma mundu mwe na ni wona bara cigikate cikiumira no riu takuria gwitu count Nairobi ire ndirona okay tuthina tutiagaga no ithui Nairobi tugire tukorwo turi kindu kimwe twazimio na twi andu a Kenya kwanza okoro hena kathina tugaikara tugekate na ni twari ya mbere kuria kindu gitagwo broad based government ndakigure kwina reciria ndiikirite mukonde gavana wanyu ni matuko muramutarira macio andu makiaragia acio no makiaragia niko taugatiriri tumoruta tututiagaga tondu tokoro hena andu me disgruntled kidogo no maundu macio twikaraga thi tukaria tukamenya thina wiha tondu gavana witu nake ni mundu approachable ni mundu uthikagiriria na ni mundu uguthi umwire riu haha ri gwicira hena gathina fulani mogi twika soft tondu kwi MCA o wa guku wa kuria mwana wa Githurai wendaga gukorwo akiyeheria wira inde agicoka thutha ucio akiuga ati anga riu wira ni urarutwo cokia kiuga gohoro rimwe ni mufatie kuguruka hanini ni murata ko etagwo mheshimiwa Dionysius tukimeta kuria kiria kuria Roysambu well nigio ndaugatiriri maundu makora me maingi na hena channels kana avenues cia gwikate njira nyingi cia gukuota kwaria kana gwikate kurehe maundu ikinganga ni getha ugithikiririo na no na agithikiririo na maundu make maragikate maragira ugohoro riu rikio ndirakiuga na ngikagwana thank you ndu in fact ndu akujetwo muthi uyu na njira andu aitu ni ati maundu ni mekwagira mbura icio na cirauga na horo wa drain na kina thikari nene yo kana ni atuhikigia na kiambia na bici ciegino cross githondeka maundu ma drainage maundu ma siwa maundu ma fara na maundu macio mothe at least tugerie gucenjia Nairobi ikorwo ikindu at least capital city area andu magikenera gukorwo magikara thegio muno mheshimiwa Daktari Clement Kamaru kuma kuria Kahawa West ni undu wa ihinda riaku mwara wa Manchester thegio Peter Mutoma uyu no aguku ni ngatho na ningi njathi wa iria Rodomwe na Mushiro na kuma kuria mwena wa Fathi nda muona ndumiriri ni nyingi muno makiria ciege maine na ndereti ya muthenya wa umuthi no tugukorwo tugikinyia hau mwirori wa Inoro TV ni undu wa kuhekanya Martin munene na thande cia kiumia ni gukorwo agicokereria ihinda ritari kunene nie na thie na Ivasha kona nani next week njitagwo Gishimo Joseph gena weekend je asante.